tiga minanyi Paulo ji vedimong. Ya kena nam si Paulo ko. Ya kuakmi nyimana kowa tawa yadap tengendo yaku kapso parina nyis Kristo. Ya kena kanyi Timotayam naman ipiti igami imoa akma namani kakte do Chinai mo pedimong. Akano yameni norido farinyoa akma te kakte do Chinai. So naman piti gamian no kakte ta si afia kano karari naman na si aspo a yamouyat a yamarapso varinani yamatadoto. Inawino si itoro na jinyo ni yamatadoto akanyi Yes Kristo a panyirisirngenta o pangangarilawan na kano ikapiano ununad nyo. Imura na akmana manikakte do Chinai mo pwede mo ngam. Nuko ipeinori mo am yako isari imoji yamatadoto. Tako mamiringo pangasyan mo so akmate kakte do Chinai. A yamraralay ni yamatadoto a kano nakanakamo Yes Kristo a panyirsirnganta. Kui pinuriji yamatadoto o kapirapo-rapong nadyatan do yatakak may yasara yaumrarali ni yamatadoto. Sui pakateneng tado makakadaya apia vari a mamimina apuji Kristo doyata kapay gan ni Kristo a yasumidong jatan. Upang angarilawan mo pwede mo ngam yatira ko nanyi pasarayan diaken, nanyi paitan diaken. Soda ikamimino akmati kakte do Chinaiya yasomarini mo. Amurian, nukumano yunga akmamoy kakte do Chinai do, takapachikaop di Kristoam, jiko amuan yimo, a paranganan, a marapso chiringko. Kukaten nganwo katira kuno pangarilawan mo so tao. Amko ji gachi-gachi imoa manyidong so tao. Ta yako api-apiaen pao kapasyasiko jimodo kapanad-nad ko jimo. Ta yako rara keranaa yadamasanyi ba aptengen. Doko karapso farinanyi Yes Kristo. Uyaku kakdaing jimoam ikarilaw mo si unais moan. Ta iya ranam akmakui anak ji Kristo do koi iyan ranado pamemtengan. Sukoi cak may amana do raralayan tanyi yamatadoto. Ta amirengen nao ninanao ko siya a ciri-ciring nanyi yamatadoto. Nukakwa param abuwo ilam na yan najimo. Amsi chay kwayam yana ilam na yinrana imo a kanyakan. Kunape isina ulin jimo si chay kwaya si unais mo a mangi jimo dodang. Anay kaglo ko a may minapod-podyakan. Kukakdayin wo katunangyanan do katangkad ko ak may kataw-taw mo a mapay-vayve kenjakan. Do aptengan dadyakan na may limwang no mapasarya ciri-ciring. Suko kakdayan jimoa to may nakam niya ikarilaw. Tau siya kasalit mo a marilaw niya. Amno si jimo amyam tiyaga to kumachipanad ngi mo.
ala nakenakem nanyi Yamata Doto mina kakaron na jimoso alikeini unaismo. Amtiara tajina rana ngaroi imoa mangaino makwa. Iya rana sicai kwayam bekenalam lamsuyan. Ta iya ranam akmati kakte do cinai. Uak marana sangavarai jakenam manuyung ngorian. Kakwakwan kuwa iman nguranado akmanjimo. Ta inyo ranam lam suinarana inyo ni Yesu. May katedo cinai. Amurian. Nusiano ingan mo yakena kagagan mo am. May katao-tao kuranaya tao-tawon mo do farimo. Nusimian siyo karatan na jimoa kano ginapa ni pauli jimoa nyerpiam tomomimina padketenwo ngaran ko. Ta turuan ko. Suto ko na padkecisyado teigamian. Jarata yaken wo tomurodya. Uko ipancia paulin mo jakenam. Tana jiko mancian jimuam tomonaten ngido ununedmo. Amuriwo karilawan mo nyaken mo petimong. Do takararalini Yes Kristo. Susidongan mo jakena pasarain so ununed. Kuano ingay moa umamiring jaken. Uriwo ko vat kando tigamiya. Kukatengan wo karuno varimodo paranganan jimo. Ipi kala mo payaken so asa kavaya isanan kodang. Inawi si amir ngenawo inorinyo ni Yamata Doto. Sui pacitovong ko jinyo dodang. Naipi minamina si inyono kararikoa si ipavado pamemtengan ayada aptengan do yanamen karapso farinanyi Yes Kristo. Simakea kanyi atitaku akanyi temasa kanyi locia a kararikoa marapso farinanyi Yamata Dotoam sirama mimina yamimina sininyo. Inawishi itoronanyi Yes Kristoa panyirsirngan tao pangangarilawan na dinyo.